ngamanye amagama asikakafiki la siprioritize uNkulunkulu as number 1. Asimkhonteni bazalwane uNkulunkulu. Tikhona tinto tingekho and noma ngabe tiba khona kwangathi atikho, noma tingekho kungathi awufuni tona, vele bofuna uNkulunkulu. Ungabonakali ukuthola umuntu ucela umthandazo uyakhutsala esontweni use aphendvula utombona. Hado. Akaphendula utombona ukuthi umuntu akafuna uNkulunkulu. Baningi mina abantu ngabathandazele. Labanye bethu bangahambi, labanye bathe banjani. Mara ngani ngoba bangafuna uNkulunkulu bafuna kuphiliswa. Uthi angaphila angeke nisambona. Hey, ngithi mina namhlanje kule nkonzo namhlanje asihambeni siyolinza uNkulunkulu. uNkulunkulu weliqiniso. Haleluya. Amen. Kunaleli ukuthi lelabo ukuthi they wait upon the Lord even though nemandla acedzwa tindzaba abakhuluma kabi, acedzwa indlala, acedzwa ukuthi bantu labanye bayasuka kuwe, acedzwa ukuthi noma sowuthandaza ngathi awusabatholi labanye abantu bakhutsala kokuthandaza bagcine baphele amandla. Wena ugcine ubabona ba wrong bangase wrong. Bantu laba vele kufanele sikwazi bazalwane. But uma ufunda la verse number 40 verse 31 the book of Isaiah, Sathane usikhonza nebantu kugcine kubaguqule and abantu baguqulayo kubatshintshe ngilaba vele bebuseka ukuthi ingosi yami ngiyasitakala uma ngithandaza labazalwane mara kubatshintshe. Sokuqala nawe uma ungahlakaniphi sokuqala kubasola leso sikhathi uma batshintsha wena dumisa uNkulunkulu bathandazele. Verse 31. Kambe lava tshembaka Hosi Xikwembu va ta engeteriwa matimba, va ta haha ku kota magama, va ta tsutsuma va nga karhali, va ta famba va nga heleli hi ntamu. Amen. Alahlekele livesi babe lapho ngiyakubona ukuthi uyahlometela uyakopa. Uma sisikole umesothi uyakopa. Ngoba indlebe tisuka tisukile tiye kulinye live. Lapha ngesonga lesi abantu labathembe sembaka 40:52. Labathembela kaXikwembu, but in the vision of English says those who wait upon the Lord, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. All right. Uyabona le gama lapha libhalwe strength. Kunale renew their strength. La lithi iBhayibheli la laba thembela kuNkulunkulu. Laba balinza kuNkulunkulu. Balinzile abantu bagijima baya eMozambique, abantu bagijima baya ngala bonjini court, baya ngala boSamanswet bomangweni. Mara lithi laba bathembela kuNkulunkulu, they will wait upon the Lord. Waiting akusufika uhlale unabise. Waiting ufika khonze uNkulunkulu. Wente intsandvo yakhe. Lithi la iBhayibheli, they shall be renewed. Ekulinzeni bazalwane into esihlakana benathi tifika timunye nalamandla ngithi. Mara uma uhleti enkwasini ukhonza kongathi awunankinga. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu is renewing the strength. Is giving you a new strength. Kunemandla lavela kuNkulunkulu. Ngisho sebabuka ukuthi uyawo ungawi ngoba lithemba lakho uhleti likuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli batawugijima bangakhathali, batofakwa nje tinsiba njengamakhozi eagles, batawugijima and not be weary, and they shall walk and not faint. Le gama lithi walk la kule ndlela yokukholwa awunokhathala kumkhonta uNkulunkulu. Utawuhamba, utawugijima. Ngamanye amagama la kulolu hambo lwaNkulunkulu utawuhamba. Sekunala libita khona utawugijima. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ukubona nje lobuzalwane bethu nyalo lusukhona enkonzweni uyavutha ngoba wafonela bathi hayi sitholile iCV yakho siyaphela uma enkonzweni uvutha njani.
akalovi ukwabona abantu labo akakhonti uNkulunkulu ukhontiswa ukuthi uNkulunkulu akaphushe lama CV baze bamcashe la kuNkulunkulu asikhonti like that bazalwane kuthi kunelithemba